Kibor pulit kilalap din ya kawai ka medyap jong urang ba ubamla ban ithu ubaladan hapadeng nripaula ni nyo post na merta ubala klat no namar ka jingkriat hakamit hapadeng ka laila ni South Rik kalalingkan haki benta jong ka East Giant Hills District. Ka kubor pulit kaya thu baya uni ulanon layo I kat ba udang yat wir hajan ki benta kaput jong ka shnong saipung bat bam kosngi East Giant Hills District hadin balalap no ya kamet yap jong u ke batia lingktar ha kalenti yat kejan. Ki pulit kila ong bakila yo ya ka jimpentip halor kani kamet yap lingba wahe shnong ka bam kosngi ha kani ka jaka. Na kaliang ki pulit ki suba jorba uni ubriu ulaklat no namar ka jingkret tasam jong katelang bat pentip ru baya ka otopsi la pendap hapok kliret civil hospital. Hashwa ban penkan rea syaka jaka bu medyap jong kani ka hospital na kabenta ka jingpen itu bat wan shimti. La pentip ru ba uni ulanot udai ubadan ka renyeng kumpasan pun uba kampelun durkman bat upong da ka t-shirt ka balik bat ka patron tracksuit rong keti bat blue. Kumta la kentu ya kino ki badan jingtip ni itu ya kani ka medyam bakin pentip mardor da ka bapun sya uni number phone kendai lai henriu ar, henriu pra kendai weh nyosan, kenang banla banle yak badan kam.